Dr. Iyamuremye Augustin wari perezida wa Sena y'u Rwanda akaba yeguye kuri izi nshingano ndetse no kuba umusenateri mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Ibaruwa bwe ikaba yandikiye abasenateri amenyesha barimo perezida wa Repubulika ku itariki ya 8 ukwezi k'Ukuboza 2022. Muri baruwa yavuze ko yeguye ku mwanya w'ubuyobozi bwa Sena ndetse no ku busenateri kubera impamvu z'uburwayi, akaba akeneye gufata umwanya wo gukomeza kwivuza bitabangamiye inshingano ze ashinzwe mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Akaba yagize ati mboneyeho kongera gushima nyakubahwa perezida wa Repubulika icyizere ntagereranwa atahwemye kungaragariza. Namwe banyakubahwa basenateri nongeye kandi kubashimira ko mwantoye kandi mutigeze muntererana muri izi nshingano zitoroshye, aho naba naragize intege nke atese ku bushake bwanjye. Ati mbisabiye imbabazi kandi mbijeje ko ntazigera niyumvamo ko nacyuye igihe. Ati mu ntege nke zanjye zose nzakomeza kwitangira igihugu cyanjye cy'u Rwanda. Akaba ari perezida wa Sena w'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Uyu munsi rero ati Dr. Iyamuremye Augustin akaba yandikiye abasenateri abamenyesha ko yeguye ku mwanya wa perezida wa Sena ndetse no ku mwanya w'ubusenateri kubera impamvu z'uburwayi. Ejo ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 12 inteko rusange ikaba izagezwaho uko ukwegura yemeza ko perezida wa Sena avuye burundu mu mirimo ye. Ikaba izakorwa ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 12 nk'uko Rwanda Parliament akaba inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yagiye ibigarukaho. Dr. Iyamuremye Augustin yari perezida wa Sena y'u Rwanda kuva muri 2019. Mbere yo kuba umwe mu bagize manda ya gatatu ya Sena, yari perezida w'ihuriro ry'inama y'inararibonye mu Rwanda kuva muri 2015 kugeza muri 2019. Yagize muri Sena ahawe inshingano na perezida wa Repubulika y'u Rwanda, perezida Paul Kagame. Afite impamyabushobozi y'ikirenga mu buvuzi bw'amatungo, veterinary medicine and veterinary doctor. Yakoze imirimo itandukanye aho yabaye umuyobozi mu nzego zirimo urwego rw'igihugu ngishwanama rw'inararibonye kuva muri 2015 kugeza mu Kwakira 2019, urwego rw'igihugu rushinzwe intwari z'igihugu, imidari n'impeta zishimwe kuva 2014 kugeza 2015. Yabaye kandi umusenateri kuva 2004 kugeza 2011 ndetse n'umwe mu bagize inteko ishinga amategeko nyafurika muri icyo gihe. Muri Sena, Dr. Iyamuremye Augustin yabaye kandi perezida wa komisiyo ya politike y'imiyoborere, aba umwe mu bagize komisiyo y'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane n'umutekano, ndetse aba muri komisiyo y'imibereho y'abaturage n'uburenganzira bwa muntu. Dr. Iyamuremye Augustin yayoboye ministeri zirimo iz'ububanyi n'amahanga mwaka wa 1999 kugeza mu mwaka wa 2000, minisiteri y'itangazamakuru kuva 98 kugeza mu 99, minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi kuva 94 kugeza 98. Mu zindi nshingano harimo ko yabaye umunyamabanga mukuru w'ubutasi bw'imbere mu gihugu mu biro bya minisitiri w'intebe kuva muri Kamena mwaka wa 1992 kugeza muri Mata 94. Yabaye kandi prefe wa prefeitura ya Gitarama kuva umwaka wo kuva mu Kuboza mwaka wa 1990 kugeza mwaka wa 1992. Umuyobozi w'uruganda rw'amata rwa Nyanza Rotary kuva mwaka wa 1984 kugeza mwaka wa 1990. N'umwarimu w'umushakashatsi muri kaminuza nkuru y'u Rwanda kuva 1977 kugeza mwaka wa 1984. Ibiganiro bya radio yanyu bigikomereza mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mama 23 iravuga ko yiteguye kuva aho yafashe muri ameza birashize no gusubira mu birindiro byayo bya mbere. Ni inkuru ya Alia Sankadarius, umunyamakuru w'Amerika i Goma. Benshi mu mpunzi zitandukanye ijwi rya Amerika ryavugishije berekanye ko babishimiye, bakaba basaba ko rishyirwa mu bikorwa mu buryo butatinze zigatahuka no gukomeza imyuga yazo. Aba ni Bora Uzima ukora mu itangazamakuru na Christian Rukundo w'umwarimu, bombi bahungiye igoma bari bahamaze amezi agera kuri 2. Rwamba icyizere cyane mu buryo kubera abarebere ndabwo bari kimenga abasirikare bo mu mugi ngoraga n'abarebere muri kubarinya, ariko abasirikare ba leta ndabwo mu barinya kubera wizi nibo ashagara nabi wakura abakuru be bakagusaidia. Twebwe twishimiye ikiganiro cya Nairobi kubera babonye ko byarangiye neza. Kugamba nikishimo kubona kuva hejo aba M23 bagambye ngo bazabaho bafashe hose muri Rucuru n'igice kimwe cy'amasisi. Twebwe abajene b'Rucuru n'ibyishimo bikaba biduhaye icyizere ko amahoro azaga
bagaruka muri Kongo. Laurent Mugiraneza akomoka i Rucuro afite icyizere kinini ku myanzuro yafashwe i Nairobi n'icyemezo cy'abarwanyi ba M23. Avuga ko imitwe yose y'inyeshamba yafashe umugambi umwe, ibyo bishobora guca M23 intege kuko nta nyungu iri gukomeze kugira mu kurwanya yonyine guverinoma. Yifuza ko ibyo M23 yatangaje bitaba bisigara ku gipapuro gusa. M23 kuja kuvuga ko igiye kuva aho yari mu birindiro yaririmo ahantu mu burere yafashe ndaru guturukana na iri atangazo ry'i Nairobi, ahubwo ni ukubera secrétaire d'État américain hajya na Biden we wenyine kujya icyizere cyacu nuko Amerika ari yibahagarariye yatubwira neza yuko ibi bintu bishize bitazagaruka, niho twagira icyizere. Ariko icyizere kuri M23 n'amagambo yayo yavuzwe ibyo ndakizere bizanye ku Banyarucuro. Ku rundi ruhande abatakaje ababo muri ubu bwicanyi bwabaye ikishisha mu cyumweru gishize barasaba ko guverinoma abafatanya bikorwa n'abahagarariye uyu mutwe wa M23 ko bakwicara bagasuzuma uko ubutabera bwakubahirizwa. Otto Bahizi ahagarariye groupement Busanza. Hari ibibazo twari dufite ariko twashatse ko twabikemura tutarwanye. Tuzi yuko dufite umwanzi umwe kandi n'udashaka ko igihugu gitera imbere. Reba nk'ukuntu bagiye gutwika igikare cy'abandande bita ikihanda aho ikiwanja. Ntabwo twabyemera kuko hari ukwica umuco wabo. Ushira intwaro hasi ni byiza ariko guhana ubugizi bwa nabi n'akarusho. Bwana Dadi Saleh umwarimu wigisha muri za kaminuza hano mu ntara ya Kivu ya ruguru. Kubwe niba M23 izi yuko ari umutwe urwanira imibereho myiza y'abanyekongo gusa, wafashe igisubizo cyiza kuko nta wundi ushobora kuzana amahoro muri iki gihugu atari ba nyiracu. Nta bushuti buri muri politiki, ni inyungu bashyira imbere. Tugomba mbere yo kubyemera kureba n'ikibazo cy'ubutabera mu rwego rwacu mbere yo kujya mu nzego mpuzamahanga. Tugomba guhana ubugizi bwa nabi mu buryo bwose tudashyizemo ikibazo cy'imvanguramoko. Kuba hamwe ko M23 ibisaba ni ugushyira hasi n'ibindi bidateza igihugu imbere. Imigwano hagati ya M23 n'ingabo za leta imaze amezi agera kuri 2, yatumye abantu barenga 200,000 bava iwabo bagana Goma muri teritwari ya Nyiragongo n'ahandi mu ntara. Mu buryo bwo kubahiriza ijambo ryazo uko iryo tangazo rivuga, muri iki kigoroba cyo kuwa 3 tariki 7 hari amamodoka menshi arimo ibicuruzwa amaze kurekurwa na M23 aturukira mu duce dutandukanye twa Rucuru aza Igoma. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika, Igoma. Asanka Darius, tundagushimiye kuri iyi nkuru. Kuri wa gatatu urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga rwasubukuye urubanza rwa Kabuga Feliciani nirahe mu Buholandi. Temistokle Mutizima yakurikiranye iburanisha aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru. Uyu mutangabuhamya wahawe izina rya Kabu 046 mu rwego rwo kumurindira umutekano n'ubwa mbere yari yumviswe muri uru rubanza rwa Kabuga. Kimwe n'abamaze iminsi batanga ubuhamya bwabo, Kabu 046 nawe yatangiye ubuhamya bwe Arusha muri Tanzania, ahuzwa n'inteko iburanisha iriraye mu Buholandi hifashishijwe ikoranabuhanga rya video conference. Ijwi rye ryari ryahinduwe ndetse n'amashusho yahishe. Kabu 046 ni umugororwa wakatiwe gufunga imyaka 30 n'inkiko gacaca nyuma yo guhamwa n'ibyaha bya jenoside igihe anasigaje imyaka 4 ngo asoze. Mu ncamake y'ubuhamya bwe bwanditse yasomwe n'umushinjacyaha, Kabu 046 yemeza ko kuva mu 1992 kuzamura yari mu bagize umutwe w'interahamwe zo ku Kimironko zitorezaga mu mbuga y'urugo rwa Kabuga rwo ku Kimironko mu mujyi wa Kigali. Uyu mutangabuhamya avuga ko itsinda ryabo ryari rizwi nk'interahamwe za Kabuga. Wari ukuriye umutwe w'interahamwe witwa Haje Abakiga wakomokaga Ibyumba, akavuga ko ari we wawumwinjijemo kuko yari inshuti ye. Muri iyo ncamake Kabu 046 avugamo ko yaba Haje Abakiga ndetse na Sehene wari umwungirije mu buyobozi bw'interahamwe zo ku Kimironko bose bahabwaga amabwiriza na Kabuga Feliciani ubwe. Ayo mabwiriza nabo niyo batangaga kuri izo nterahamwe za Kabuga. Zigendeye kuri ayo mabwiriza, umutangabuhamya Kabu 046 yemeza ko interahamwe zo ku Kimironko zatangiye kwibasira no gutoteza abatutsi na mbere yuko jenoside itangira. Muri inyandiko y'ubuhamya bwe, Kabu 046 agereranya ko interahamwe za Kabuga zaba zarishe 80% by'abatutsi bose biciwe ku Kimironko.
uyu mutwe w'interahamwe zo ku Kimironko yarimo, umutangabuhamya yabwiye urukiko ko witorezaga mu mbuga y'urugo rwa Kabuga, aho ngo bahitorezaga imbyino zo kwifashisha muri mitingi, inama z'ishyaka MRND ryari ku butegetsi, ariko bakanahakorera imyitozo ngororamubiri ku rubyiruko. Umutangabuhamya yavuze ko iryo tsinda ryari rigizwe n'abantu babarirwa muri 50 bari mu ngeri z'imyaka inyuranye. Umunyamategeko Françoise Mate uwunganira Kabuga yabajije Kabu 046 niba muri uwo mutwe w'interahamwe harimo abo mu bwoko bw'abatutsi, asubiza ko mbere barimo bake bagera nko kuri 6, ariko nyuma baje kuvanwamo kuko batizerwaga hasigaramo umwe gusa. Uyu mutangabuhamya yavuze ko iyo Kabuga yazaga, abayobozi b'uwo mutwe bahagarikaga imyitozo bakajya kuvugana nawe, ari naho avuga ko baherwaga amabwiriza nabo bagaruka bakaha izindi nterahamwe. Yavuze kandi ko Kabuga yagiye abasura aho bitorezaga mu bihe bitandukanye, ndetse akabaha amafaranga mu rwego rwo kubashimira. Inshuro imwe uyu mutangabuhamya yemeza ko Kabuga bahaye amafaranga yari ahari, yabwiye urukiko ko bahawe ibihumbi 25 by'amafaranga y'u Rwanda. Andi yakavuga ko yatanzwe adahari, ariko hagarukiye yasanze bagenzi be banywa bishimye, baramubwira ngo naze basangire ku cyo Revier. Tugenekereje mu Kinyarwanda, umusaza izina bakundaga kwita Kabuga yabahaye. Akavuga ko icyo gihe uwari visi perezida w'uwo mutwe yamuhaye ibihumbi 5 byari bisigaye, amubwira ko andi bayakoresheje mu kugura ibinyobwa. Uretse ayo mafaranga kandi, umutangabuhamya yanavuze ko Kabuga afatanyije n'undi mugabo wari umudepite witwa Mushotsi babahaye impuzankano, furari n'ingofero ziri mu mabara y'ibirango by'ishyaka MRND ryari ku butegetsi. Ibyo akaba ari byo bitozanyaga aho kwa Kabuga. Kabu 046 kandi yabwiye urukiko ko uyu mutwe w'interahamwe za Kabuga ari wo watangije ubwicanyi ku Kimironko ku itariki ya 7 y'ukwa 4 mu 1994, jenoside igitangira. Uyu mutangabuhamya yavuze ko icyo gihe izo nterahamwe zazanye umututsi witwaga Jean Pierre Nzaramba, zimuvanye iwe zikamwicira kuri bariyeri yari hafi yo kwa Kabuga. Umunyamategeko Françoise Mate yamubajije ukunyurana kuri hagati y'ubuhamya bukubiye mu nyandiko buvuga ko Jean Pierre Nzaramba yiciwe mu rugo rwa Kabuga n'ibyo abwira urukiko ko ari kuri bariyeri yo hafi yo kwa Kabuga. Uyu mutangabuhamya yasubije ko uwaticiwe mu rugo rwa Kabuga ari kuri bariyeri yari hafi yarwo. Kabu 046 kandi yabwiye urukiko ko